Hljeb i pecivo danas čine trećinu dnevnih obroka u našoj ishrani. Mi u Bosni i Hercegovini se rijetko zapitamo da li je hljeb koji svakodnevno konzumiramo zdravstveno i higijenski ispravan i kontrolisan. Da li svi proizvođači imaju adekvatnu opremu i mogućnosti za kontrolu ispravnosti pekarskih proizvoda? Da li svi imaju stručnjake tehnologije i vlastiti laboratoriji? Imaju li svi proizvođači međunarodno priznate sisteme upravljanja kvalitetom ISO i HACCP? Prvenstveno vodeći brigu o zdravlju svojih potrošača, Sarajevski klas je sve ovo već obezbijedio. Naime, u prilici smo bili posjetiti istraživački laboratorij najvećeg bosansko-hercegovačkog proizvođača pekarskih proizvoda. Prizor koji se tamo može vidjeti je neobičajen za ovdašnje prilike. Običan potrošač najbitnije životne namirnice vjerovatno i ne sluti koliko truda u klasu ulože da bi kupci uživali u vrhunskom kvalitetu njihovih proizvoda. Čitav tim eminentnih tehnologa dane i dane provodi u različitim ispitivanjima i unapređenju kvaliteta svakog proizvoda. Primjera radi, navodimo iznos od 600.000 eura, koliko klas potroši svake godine na razne oblike kontrole ispravnosti svojih proizvoda. Kvalitet sirovine je osnovni preduslov za dobar proizvod, tako da su se u klasu odlučili da pri samoj nabavci sirovine koriste najkvalitetnije sorte pšenice, koje po svim evropskim i svjetskim standardima zadovoljavaju najviše tehnološke i zdravstvene zahtjeve. Klas DD Sarajevo jedan je od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji ima certifikate međunarodno priznatih standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001-2000, ISO 14001 i HACCP. U širokoj svakodnevnoj ponudi pekarskih proizvoda, kupci koji vode brigu o vlastitom i zdravlju svoje porodice traže od svojih prodavača isključivo prvoklasno. U to smo se uvjerili odlaskom u jedan od mnogobrojnih tržnih centara gdje smo na klasovom odjeljenju iz prvog pokušaja naišli na, pogađate, zadovoljnog kupca. Nakon ono koji je majka spremala, nijedan drugi hljeb nije mogao naći mjesto u mojoj kuhinji. Definitivno, Klasov hljeb je među svim ostalim hljebovima ono što je uvijek i ostaće moj izbor. A priča počinje još prije više od 100 godina, kada je za te prilike ogromni parni mlin radio na mjestu današnje proizvodnje i mljeo žito za stanovnike Sarajeva, pa ulica gdje se danas nalazi kompanija Klas nosi ime koje je dobila baš po tom starom mlinu, Paromlinska. U sjećanje na ta vremena, poput spomenika u krugu modernog Klasa, stoji prvi mlinski kamen koji je korišten na ovom mjestu. U naš obilazak proizvodnih pogona krenuli smo od mjesta gdje sve počinje, silosa. Po dolasku vagona sa pšenicom kreće proizvodni proces gdje se više ni u jednom trenutku sirovina potrebna za proizvodnju ne izlaže nikakvim rizicima. U skladu sa zahtjevima ISO 14001 o zaštiti okoline, u ovim postrojenjima ugrađeni su aspiratori i filteri koji u potpunosti eliminišu emisiju čestica prašine u vazduh. Emisija buke, gasova i otpadnih voda u cijelom proizvodnom procesu svedena je u ovim standardom propisane parametre i pod stalnim je nadzorom stručnjaka klasa i nadležnih inspekcija. Proces proizvodnje je u potpunosti automatizovan, tako da sirovina zatvorenim sistemom putuje kroz proizvodne pogone do izrade finalnog proizvoda. Poslije obrade u pogonima za pročišćavanje, pšenica odlazi na mljevenje u moćnim kompjuterski vođenim mlinovima, najsavremenijim u jugoistočnoj Evropi. Neupućenom čovjeku ne znači puno podatak da se transport brašna kao sirovine vrši cijevima, fluidnom vezom, ali zapamtite podatak da hljeb koji stigne na vašu trpezu u cijelom procesu proizvodnje dodirne jedna ruka. Brašno se u automatskim sitima prosijava i pod pritiskom zraka usmjerava u dva pravca. Jedan je automatska pakirnica brašna, gdje se brašno za domaćinstva i dalje prerađivače pakuje u ambalažu različitih težina i namjena. Drugi pravac je pogon pekare. Dakle, brašno bez kontakta sa bilo kakvim uticajem izvana biva dopremljeno do mašina za pripremu tijesta, gdje se, pored vode, dodaje kvasac i sol. Ove mašine smjesu izjednače i doziraju na težinom jednake komade. Tijesto prolazi proces oblikovanja, a zatim proces fermentacije, ili kako se u našem običnom rječniku kaže, nadolazi. Iz pogona za fermentaciju hljeb prelazi u peći, gdje se automatskim putem temperatura reguliše na onu koja je najoptimalnija da bi svaki pojedini komad bio ispečen baš kako treba. Vrhunski tehnolozi i radnici sa dugogodišnjim iskustvom budno prate procese u svakom trenutku, tako da je mogućnost eventualne greške svedena na najmanju moguću mjeru.
Po završetku pečenja hljeb putuje do mjesta gdje se pakuje u transportnu ambalažu. Moramo naglasiti da se u skladu sa zahtjevima HASAP-a redovno provodi obavezna procedura čišćenja i dezinfekcija svih pogona, opreme, transportne ambalaže i dostavnih vozila. Naravno, svi radnici u proizvodnji prolaze redovne zdravstvene i sanitarne preglede, a pri svakom ulasku u proizvodni pogon obavezna je upotreba propisane radne odjeće te dezinfekcija ruku i obuće. Rezultat ovakvog pristupa proizvodnji je činjenica da će ove krofne koje danas zamamno mirišu u pogonima Sarajevske velepekare sutra krasiti sto neke trpeze ne samo u zemljama u regiji, već i u dalekoj Skandinaviji. Proizvodni proces kao i higijenska i zdravstvena ispravnost proizvoda pod redovnim su nadzorom i kontrolom kako vlastite laboratorije, tako i nezavisnih nadležnih institucija i inspekcija. Sve ovo preduslov je i garancija zaštite zdravlja potrošača Klasovih proizvoda. Stalna edukacija u svim oblastima poslovanja je dio svakodnevnice uposlenika Klasa. Mladi i ambiciozni menadžment iz dana u dan se trudi da razmjenom iskustava između svih segmenata svoje proizvodnje i prodaje uspostavi što bolju saradnju koja bi za rezultat imala dodatnu vrijednost za sve potrošače Klasovih proizvoda. Potvrdu ovog dobili smo u jednom od popularnijih sarajevskih restorana, mjestu koje je poznato po dobrom zalogaju, gdje nam je glavni kuhar dao svoje mišljenje o proizvodima sarajevskog Klasa. Klasove proizvode koristim iz prostog i osnovnog razloga zato što je Klas prvi ponudio na ovom tržištu, na tržištu Bosne i Hercegovine nešto što nam je prije možda bilo i nedostupno i neopravdano kvalitetu. Znači Klas je apsolutno ponudio, olakšao nama, ugostiteljima, nama kuharima, olakšao u potpunosti posao, jer naravno da ponuda koju oni imaju, koju nam daju, olakšava i nama posao i obogaćuje i našu ponudu samim tim. I dok trendovi poput prehrane siromašne ugljikohidratima dolaze i prolaze, hljeb je konstanta i to će i ostati. Zato, prilikom kupovine, birajte za sebe samo prvoklasno. Najveći proizvođač hljeba se sa svojih 150 specijalizovanih vozila pobrinuo da ta osnovna životna namirnica stigne do njegovih konzumenata i u najudaljenije dijelove države i u potpunosti opravda slogan Klas je uz vas.